Mbanje kubasuhuza abakunzi b'ikinyamakuru Rwanda Magazine hose. Uyu munsi nibwo nifuje kubagezaho amakuru amwe ajanye n'ingabo z'igihugu cyacu cy'u Rwanda arizo RDF mu gikorwa ziri gukorera muri Sudani y'Epfo. Ese muri Sudani y'Epfo hari gukorerwayo ikihe gikorwa? Ibyo nibyo turi bugarukeho mu makuru yacu arambuye. Nyuma yaho turagaruka mu karere ka Nyamagabe. Mu karere ka Nyamagabe nta kindi kiriyo. Ikiriyo ni ukuntu hariyo ubuharike n'ubushoreke bikomeje kuyogoza aka karere, bikaba bikagejeje ahantu hatari heza cyane, ubwo umwe mu bagize ishingamategeko bamaze kubona ko ugutera imbere k'u Rwanda cyane cyane gushingiye kuba abanyarwanda, cyane cyane urugo kugira rutere imbere ari uko babanye mu mahoro. Naho muri ako karere ka Nyamagabe bikaba bimaze kudogera. Ayo niyo makuru turi bugarukeho. No mu karere ka Nyagatare, ubwo mu karere ka Nyagatare abaturage baho bamaze bafite impungenge z'umutekano muke uharangwa, harimo cyane cyane abajura bamwe bakunze kuza bitwaje intwaro za gakondo muri ako karere, ariko polisi y'u Rwanda ikaba yamaze kubahumuriza ibabwira ko umutekano bafite uhagije cyane. Rero wowe muntu wakoze subscribe, share, like, comment, ndagushimira cyane, kandi nawe tugiye gufatanya kumva iki kiganiro mpaka kirangiye. Ndagira ngo nkubwire ngo uri uw'agaciro, komeza ntucike intege, wowe uje utega amatwi Rwanda Magazine hose, wumva amakuru, umenya ukuntu igihugu cyacu kiri gutera imbere, uko gihagaze. Nibyo bavuga ngo utazi amakuru ntabwo umenya aho isi igeze, ahubwo wowe icya mbere ni amakuru, niko bakunze kuvuga. Reka twigarukire ku ngabo zacu z'igihugu ziri muri Sudani y'Epfo. Nibyo nari ndi kubabwira, tugiye kugarukaho ku ngabo zacu z'igihugu ziri muri Sudani y'Epfo. Ubwo ingabo z'igihugu ziri muri Sudani y'Epfo, ubu muri Sudani y'Epfo iyo uhageze usanga abaturage baho bo muri icyo gihugu ubu ntiwapfa kubatandukanye n'abanyarwanda, kuko bafite umutekano ubu uhagije bitewe n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ziri muri Sudani. Rero turagaruka ku bikorwa bimwe biri gukorerwayo nabyo bijyanye n'umutekano. Ubwo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda harimo n'ingabo b'abagore nabo bagiye mu gihugu cya Sudani bagiye gushakayo umutekano w'icyo gihugu. Ubwo abasirikari bamwe batangiye gufata abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 18 babatoza imikino ya karate, ariyo ya njyanarugamba. Iyo mikino rero nta yindi, harimo imikino njyanarugamba, ntago bari kuyitozwa kugira ngo wenda ngo bazicaze mu rugo gusa, oya, ahubwo iyo mikino ni ukugira ngo mu gihe barimo kugenda mu nzira bahuye n'umugiranabi, bakaba ubwabo bakwitabara mu gihe nyine nta wundi muntu uri muri iyo nzira wabafasha, akaba yabatabara hafi yaho. Rero harimo umukobwa umwe, nta wundi bamwita, ni umukobwa umwe w'imyaka 18 wiga mu myaka y'amashuri yisumbuye, mu mwaka wa 8, dore ko muri Sudani ho bagenda babara bavuga ngo niba bari mu wa mbere ni muri rimwe, baga mu wa kabiri ni mu wa kabiri, ubwo nyine mu wa 8 bakagera mu wa 8. Uwo mukobwa w'imyaka 18 niho we ageze yiga, akaba yitwa Sabuku Mia. Akaba yaratangaje ko ubwe yifuza kwiga, yasoza umwaka wa 8 akaziga ibijyanye n'amategeko,
nawe agakoresha uburyo yabona uburyo yazamura igihugu cye cya Sudani y'Epfo, akareba ko nacyo cyatera imbere ku mutekano, akavuga ati nge n'ubundi nazaje nsaba uburyo, nazaje nsaba nkabona ukuntu nabona uko njya ndaza kwigira mu Rwanda ibijyanye n'amategeko, kuko u Rwanda nicyo gihugu ku isi ngo nge mbona cyateye imbere cyane mu bintu byose mu bijyanye n'amategeko. Avuga ukuntu aho kivuye n'aho kigeze, ukuntu ngo bari bazi ko ngo yakuze bavuga ko u Rwanda ari igihugu kitazigera kigira aho kiva cyangwa se ngo kigere aho cyagera, none kikaba icyo gisigaye gifite umutekano uhagije, ngo mbese mu Rwanda hakaba hameze nk'ahari muri paradizo, ngo kuko we akurikije ngo ukuntu bavugaga jenoside yabaye mu Rwanda, ngo yarazi ko ari igihugu n'ubundi kigiye guhita gikomeza gucika intege ntikizave aho kiri, ariko ubu kikaba kiri ku rwego ruhambaye cyane, ubwo amahanga yose asigaye yifuza kuza kwigira ku Rwanda ukuntu rwiteje imbere, ukuntu rubayeho, ukuntu rufite umutekano uhagije. Okay, si uwo gusa, si Sabukumia wavuze ibyo gusa, n'umwarimu wabo umwe ubigisha nawe hari ibyo yatangaje, ari we mukuru w'ishuri ryabo, ari we Solud Dianga. Iwe yavuze ko ashimira u Rwanda ku myitozo bari guha aba banyeshuri babo, kuko izi myitozo ngo zigiye kujya zibafasha mu kwitabara, kuko hariya muri Sudani y'Epfo ngo harimo ikibazo cy'abagizi ba nabi bakunze gukorera aba bana b'abakobwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, babafata ku ngufu. Avuga ngo rero mu minsi 8 baje bahabwa zo kwitoza, zigiye kuja zibafasha cyane barinda n'abandi, kuko nimba bageze ahantu bagasanga harimo umwe urwohoterwa bazajya bamutabara. Gutyo iyi myitozo bahawe abibutsa ko atari iyo kugenda ngo bicaze iwabo mu rugo, ahubwo bakwiye kuja bagenda aho bageze, basanga hari ikitagenda neza, hari uwabangamiwe urwohoterwa, bakaba nabo bamutabara, kugira ngo n'ubundi ibyo byihebe nibibona ko buri muturage wese wo muri Sudani yamaze kwitinyuka, nabwo ubwabo bizajya nyuma bituze, nubwo bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda aho muri Sudani. Ubwo ingabo z'u Rwanda usanga ziganira nabo, ukagira ngo ni abanyarwanda barimo kuganira kandi ari aho muri Sudani, kuko hari n'amafoto amwe aherutse gucicikanya ingabo z'u Rwanda zimwe z'abakobwa ubwo zazi gukina n'utwana dutoya twaho muri Sudani, umukino umwe bita ngo ni tayari. Nyine abakobwa babiri b'ingabo z'u Rwanda aribo mo hagati mu kibuga harimo agakobwa, bakagenda bajugunya tayari, babyita ngo ni ukudoma. Akadomana, umwe akavamo undi akajamo, hakavamo abo bana n'umukobwa umwe wo mu ngabo z'u Rwanda nawe akajamo, bagakina uwo mukino. Nyine ukabona ko ari ibintu byiza cyane, ari ibintu byiza ku Rwanda nyine rwamaze gutera imbere. Ubundi ku bintu bijyanye n'umutekano, u Rwanda ni ibintu byarwo. Nyuma yaho turagaruka, narabwiye ko mu karere ka Nyamagabe harimo ibibazo bijyanye n'ubuharike n'ubushoreke, bikaba ngo biteje impagarara mu gihugu cy'u Rwanda no muri ako karere, cyane cyane ubwo ingo zitagikomeye kubera icyo kibazo cy'ubushoreke n'ubuharike kiri kugaragaramo cyane. Aribwo Uwimana yavuze ngo umwe uri mu nshingamategeko uharanira inyungu z'umuryango
uharanira inyungu z'urugo n'umuryango yavuze ko ibi bintu bitakwiye kuba bikigaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Ababwira ko mu gihugu cy'u Rwanda hemewemo umugabo umwe n'umugore umwe. Mu muco nyarwanda hatemewemo kuba umugabo yagira abagore babiri cyangwa se batatu, cyangwa se umugore akaba yagira abagabo babiri cyangwa se batatu. Oya, umugabo ngo yemerewe umugore umwe n'umugore akaba yemerewe umugabo umwe. Ibyo niyo mahame y'u Rwanda kandi niwo muco w'u Rwanda. Naho iyo ufashwe gutyo bagufata nk'aho wasambanye, kandi kuba wasambanye birahanishwa, cyangwa se bagafata nk'aho wanyereje umutungo w'urugo. Ibyo ni ibintu bihanirwa, hakaba harimo n'igifungo ngo kiri hagati y'umwaka umwe cyangwa se n'imyaka 3. Rero yaburiye abagabo bo mu karere ka Nyamagabe, ababwira ko bakwiye kwifata bakagira umugore umwe. Izo ngeso bakazicikaho, kuko arizo ziri gutuma igihugu cy'u Rwanda ngo kidatera imbere, kuko usanga ariho amakimbirane ari guturuka. Ugasanga ngo mu rugo baraye barwana, umwana ntakija ku ishuri, kuko ntago barara bagwana mu rugo, umwana ngo buca araja ku ishuri, ntawo kumwitaho aba afite. Nimba umubyeyi yabyukaga akabyuka ari kumukarabya, yarangiza akamuherekeza akamugeza ku ishuri. Rero nimba yarayagwana n'umugabo we, ntago uwo mwana ntago araba akimuherekeje ngo amujane ku ishuri cyangwa se nkamukarabya. N'umwana nawe ntago aba yabonye umwanya wo kuryama, ahubwo araba ari gusinzira. Ubwo rero ugasanga iterambere ryo muri ako karere ka Nyamagabe ugasanga ari gusubira inyuma, bitewe n'ubuharike n'ubushoreke birimo kugaragara muri ako karere ka Nyamagabe. Ubwo uyu mugore Venantia Nyiramana ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru, we yaravuze ngo yashakanye n'umugabo babyarana abana 3. Abakimara kubyarana abana 3, umugabo nibwo ngo yagiye ashaka indi shoreke, we aramuharika amusigana n'abo bana 3. Rero mu kumusigana n'abo bana 3, umugabo akaje araza, yagera mu rugo agatwara ibyo bari kurya akabijana ku wundi mugore. Umugabo yakura amafaranga akayajana kuri wa mugore. Ubwo Nyiramana we yavuze ngo yasigaye abayeho nabi cyane, ku buryo yageze naho atakibona amafaranga yo kwishurira abana ku ishuri. We akavuga ati rero iki ni ikibazo cyane gikomeye, kuko we byamubayeho. Akavuga ko